Chairman le kan party president sa omtak ulal sota kan party treasurer sa omtak Dr. Lalmal Somahaka kan senior kan advisor te kan permanent secretary te e wainia in mail dum de mai tam tak mutur kan neya in thazar wayarun telvehi athamon thakani kan MPCC Ruai tu chuan om tak tak te district block le unit akan Ruai tu te le kan member te then kan frontal organization a kan MPYCC Ruai tu te then an tel lawa pa ho kan set thei reng lo kan Mahila Congress Ruai tu tele member te invite si bayu ei vainia Congress member kan ni na angin helaya tu soin kan ronting chuak vea amma katiang renga chuti rual chon alomom katin kapur viau loi sini Indian National Congress hi India ram zalena swal chuak tu party ani a tin India ramin secularism sa kho zalena kan nek na turatana mafwai tu le chutia din tu chuan ya hei tun haya Manipura thil thing duom lo tak maya oma ta chuan atuar tu chu ke ma ni kan ule naute ania chu nam nufual zo ka ngai te kan ni mai ba ka minority religion zom tu kan te Christian te kan nia kan thawang Christian kan dia wang shim hau tur nilo India ram khwale tui kan di na nga kan thawang hau tur tu central sarkar ina central BJP sarkar ati lawang po hian Congress ro puisia le poimo sia hi voini han alangin ka fria a chubangin India rama sa khozalen na joy nonga veng him thei tura rintla party om choncho Indian National Congress ini ti kasoi dua cho mitam zo kina kan fria ta kan soi dar po hi atulin kasya chuwangin kan Congress member puite hemi chungchang a hian mi puite zinga engani awareness kan theta angai ti hi ka soitel dua sa kho zalem na hi poimo kan fundamental rights ani te zinga mi ni chu avong hima aveng him tur chuan Congress party a hian rinna natin Congress party kan state a mai nilava central level a po rural na changtu ani theina turatana tran kan la ka ngai ni ti vai ni hian ka soidu ani tin vai ni a hian chang than du kan ya chu thu hil tu bung thum chang khatani engkim tan hian hun ruat a oma van huai thil zong tan hun rem chang a om ti hini engkim tan hun ruak ta omani Bible Exodus kan share trinali pathianin Israel fate namthan Israel fate Sultan na lakatang huay chuak tura amit hanakha dang nal tak thu soi thiam
tia distinction pass reng lo turani ti kan threvan amit han kha han su tila ani na taka chuan mi ambitious lo deuh mai kha ani nge ne ma se pathia ni na mirin amiru atani tlatani chuan Israel fa te har sa takin nang hruai chuaka ani na taka chuan Egypt mo ai Gupta atanga Canaan kha chu ngai te ani kumpot ling lawa hruai thlen mai the kal thlen mai the ani ma se kum som li lai mai kha Mosia khan awa vai piat mo ama pechon Canaan ram khalut lo nge han chut ola kum khat bot ling lawa ol tia thlen thei kha kum som li chuang kum som li Israel fa ten Canaan ram thleng turin an tu tlat mai ne pathian hruai ta ma ka ama ka ne enga tinge pathian pon a hruai chuak ta ve lema Canaan ram chu thlen pui wat mai om thlen tir wat mai om ti te po kha mi hring ngai to na chu na om ani ama chu helaya thuril tu kan huang hian engkim tan hian hun ruat a oma van nuai thil zong tan rem chang a om atia kha aron ti dik chia mai ne kha chu wangin kan threwa rambuai lai khanin keini po hianin kan threfa ve ruaya kum som ni emozet mai rambuai kan han kom khachot mi puite remna le muanna om turin kan tui halane mi puiten kan tua zirlai hruai tu tele kan kopran hruai tu ten nas takin tranan lan be ni chuan mi puite du dan ange yen congress in khati kun lai khan remna le muanna om na turan chuan kan thu nei na lo thu the kan lo lu ani point kan swa san an ti chuan remna le muanna om na turin India ram sarkar le MNF te an han India reitak anin bia ani chuan khati kara khan mi man mo le engemo thang that lam tum deuh mi then khat kha chu chuan an hak pe lawani an vir pil devani amai ro chu ahun aron thlen chuan Pulal Than Holland Chief Minister ani na akiana remna le muanna kan nei mai ni ahun na omani man ho lo vir pil chi po khani lo ti khatam ram po khan kan hu thei karing chuan remna le muanna oma state puiting a hlan kai kan ni han ni a MNL le sarkarin ram ro rel phong kan in che choka chuta chuan congress hi ro rel na phong che tu reizok kan ni nge a thil tha tom tak ti kan nei ani chuti rual chuan mi puite basic phak lo na lai ko tam tak kan nei tin kan congress kan sarkar swai tu ten thil ti andu le antum te po ti lo tlin man lawa omani tam taka chu ni china kan soyang khan a hun ala thlen lawa wanga I la theng lo mai te po ni thei ni Mosian Israel fa te ai Gupta Sultan na nuai atanga a hruai chua khan han ngai to wang ila pathian me wina hreom taka Sultan na nuai an om kha hruai chua adwa Canaan ram thlen puya du ni Canaan rama I khoi zu le na tuya luan na ram a hruai lu kha adu ani chuti chungchon nga tinge hruai zot zota a hruai thlen mai lo nga tinge kom som li lai thaleran wa yang kha kan ril ruwa vongila thain ka ria a
man mo thila wanga theng se kan ti kan du thu sa ma hi hun ruat ta chen mai chana lo theng mai lo ani ti kan ria a chuan ni mi puite kan thil tiam thil kan ti tum kan ti du ma se enge mo awanga kan ti thlin man lo te po kha tam tak tuna hian ma chop a omani chu ati lo tling tur chuan Congress Party ahi apoi mo ber ten ram le nam tana mason na tuan tling din chua tir tu ra chu din chuak tu ra chu Congress Party hi kan ni ti hi wen ni kan soi du a tuna hian pathian hun ruat a thleng chu me ka ni kum sam ni som ni pathum in than zo hi chuan Congress Party hian kan ram pathian du dana kai hruai ani a pathian du dana ro rel ani theina turatana sarkar na phong hi aron chel don ni hian kangaya chu ka be sei la ko ani ten tuna hian ke ni Congress roi tu le member tena kan hriat tu atana kadu ve mai in hriat sa te po anianga ma sela thil tam tak he ngai tu na mang lem lova I kan lo en liam mai kan lo nun liam pui mai hi a om ve ni chung zinga chuan kan mu chian em ma chu Congress le MNF hi Mizoram chuan in party rural nei liam ber chiat lai ber po nget taka vuan tlat tu tranem tak nei tu kan de a mai ro chu sarkar na phong chel thei tur khopa tling tur chuan in party vuan nget burlo neutral kan ti ang chi khatiang ho thek na lamakha sarkar na chang kan ni thina tunma zong kha chuan in Congress a base kan phak lo deven MNF mi puyan tlana neutral ho MNF kai an base turan kan base ngan phak lo mayan ti a chuan Congress an kal mai ni ma se tu na he chon he ZPM hi alternative pakhat anga ngai thei tu hian an ron in anga ni tei chho lian ve ni mi tam tak chuan in Congress le MNF sarkar chu kan mutu alom le khonge an that po kan be sei chuang lo kan ring chuang lo ma sela ZPM hi han en sin ve la ti hi atam me mai ne political party zom tumaril ru kan siam ma kan ram ve taka kan ti ho na thin ram ve si ma se political party a han lu em fre si mitam tak kan omani khatiang ho ina kan han ti ni ko apo hian kan soya chuan wi sei tu rom lo ZPM han be sei tu rom chong lo thil tha be sei tu rom lo a mai ro chu ti kha ni vek mai ni chu wangin kan hriat tu ra chu sarkar in thaka MNF le Congress sarkar danglam man tu lo mi hring an in thaka a mai ro chu sarkar an kai hruai dana danglam na em mu tu rom lo ti hi a soi tun tam tlat mai ni chu me kan soi na chana chu political party zom tumbia lava kan thil ve kan soi ho na thin circle intellectual circle kan ti thei turang ayan chu an soi dan tlang lon lian takani chu me chon ke ni na kan fiata kan ril ruwa ka da kan soi tu ra chu hei Congress a hruai tu te kan hanin thla ka pulal sotan so ngani Congress kai hruai na an thoka
chuan ani hi chu min an ring tlang ani tun ma khan chu ka soi le anga puso ta chu a thalom ani tluk turan omlo anti ma se congress kha an ngai zong chuang lem tlat lo zelani kha ta kha ka tun hen ke ni hian kan address angai kha kha kan haider tlata e min ma se anti lai kha kan address lok chuan rin ai neutral ho congress lama ron thele tura ron hoile tura e kai her hi an ol ai lawang chuwangin tuna hian mi te hne na zo na kan zo cham chi tur mania ko khan ka soi to thona a apoi mo ema wanga soi non vai ni hin ka du chu kum sang ni som ni pathum MLA election kan nei zo a kan sarkar ni phung tur kan sarkar kal dan tur hi chu tunge kan chief minister ni ang ti hian kongro asuliam berani chief minister ne thi tu o manga I kan riat ti maila chumi party chu lo chuan sarkar na changse chumi chu chief minister an yang ti chu kan nei vek ani kan revek tlang riat ani chuan samni somni pathum MLA election zo a kan ram kal dan tur kan hredu ani chuan tunge chief minister ni ang ti hian a hrilani chuan kan ril ruwa kan ramin kan ram mi puiten kan that pha ngem ti kan von tur nia ka hriat chu kan chief minister tur chu corruption laka afilimem thil te thama arin omem thil yan thamarin omem enge mo thubel chian dol lo thutak soya mi kuite bol deu chiam ching te an ni phei ka chuanen be sei tur tam lo ane an thu ti amandingem ti te hi kan ril ruwa kan von angai ka ria chu chu ke ma ni chok ni leven mizoram mi puitena I kan ril ruwa kan von tu nin ka ria MLA chu fel tak tak MLA candidate chu mi fel tak tak khotlanga po mi chuan omle mi chen fa om tak tak party ti ni nan niang ma se tunge an chief minister tu chu kan ram future nakin nuwa kan ram sarkar kan ram mi puite din hun fril tu ren tlat mai ne chuwangin hei hi kan ril ruwa kan vona e kan hriante kan ti puina huna poa kan soi tam deu atul mange ti hi e kangai tua e khatiang khan mizoram mi puite hen an ngai to na fim an ril ru tak senga thang tur ni se chu kan president bulal so ta he an thang ye ti ka ring het burani ten chu mai chu ani lava party tin te hian enge kan manifesto kan da enge kan ram kai suai dan tur konga ruam man na kan le kan ram le mi puiten mason nang hel nget le mason na tuan thing kan nei na turatan eng ma chok nge an nei ti hi kan hriat apoimo a chu Congress Party ina ma chok kan nei te hi e ke ni poina soi chong thiam tura kan ngai ven a thain ka hria a ei tun na ya
taxi te kan chuanga driver te po hianin an ngai ven khop maya kan taxi chuan chung hi arei lo ma deu thina ria cham te kan ya taxi driver ho hi ti puan nuam thin ya mi tin mi tang hi an phura politician lo de te kon phur kual na savea chu wangin mi ti leng vak vel hi an hretama ti pui ta kan nia poisa sentur atam lam ngai to manglo hianin kan chuan chung hi arei lo ma emo chu ti tur hi aom fovani chung hawa po chuanin hei kan ngai to a ti pui tla hi anom trewani an ngai dan an hu dan min an soi dan hi soi turan thretu mai ni an ni poi opinion me ka thadi mai hian lo di ve thei reng ani ti te kan hu chuaka kan ho ti te an hu dan te party frang an hu dan te hi an soi zar ve thei de zelani chu wangin kan kal na huna pianga khoya po kalila ate lua lian lua om lova kan party macho tha te hi kan hril fiangai mania puwana na soyang deu khan heng reform agenda kan ron ti te trang pui na kan ti le party manifesto a kan ron ti lan tam tak khang te ne na kan reform agenda te a in cho be dan a in mil dan a tran ho that dan te kan soi chuan min lo hian om lo ani atia adik viewin ka ria ka soi tong khan mani kan chung te katlo a hei congress zom ve katuma katia atira kha chuan an hel ve dewani ma se kan soi ta ka kha chuan chu ti chu zom vat ro anti vele thawani khatiang ani chuanin tuna hian mil abula bal revak lo hianin opinion hi an lo siam na saveni ti hi riat lat mai ne mi ti leng vela tang hian ngai dan hi an lo siam ve ni chu ke ma ni apo hian di khop mai social media khoi mo kan han chiara idea le opinion kan nei em lo na po a positive zone comment tun tam chuan thale tura kan pum ve deu tlat mai ni adik tura kan pum ve deu tlat sel mai ni chu wangin ke ni po thil tha mi pui le ram ta na ma son na tur ma chop kan nei tha te hi atam zo ka kan om na mun pianga kan thei tar pe hi ya tula chumi tur chuan kan cha du bok chewa chuan kan reform agenda then khat kha hei bawana hianin kan ron lut ve ta zewa chuta chuan kan han hu thea chuan ke ma ni khruai tu te zinga po abik taken kan thalai khruai tu te le khathiam le thil zir chak le zir pe thu chia atha po the dar chak ber tur te zinga hian kan agenda kan ron chop chua mania khilaya wana pa hola kwa kan party na an han sem te po kha kan lola man chiang lo ang reng viawa corruption do na tur ti top na turata na pachot kan nei ang chi te po kha rin ai takin kan lola man fu lava kan lola chiang lava nei ti te kan han ria a chuanga chuan heng paper kan ron ti te kha lo chiar chiang ula tha ti lo lai le engemo khriat thiam lo le khriat fia lo lai o mani chuanin kan soi howanga tiang chuan chung khat kan ya chung khat ti in
kan thukil reng hi kan soi howanga ti in rot na te hi kan han siam hi kan thalai fwai tu te thu khom ka kan banang fu lawa chung te chu voini a hian a thena zara hian soi ka du dewa he kan thriat theu angin Congress sarkar lai po khan tuna min tha anti lap an soi sel hoi mai restricted gender kan tiang chi te po kha nasa fe man alo ni ve thoni ti te kan han thre chua ka chuan heng te po hi ani na taka chuan tu naya kan sarkar hron vek ten engeni restricted gender ming vua ve sia restricted gender po ni lova manasa taka anlak wang hianin mi te po hian restricted gender hi an musakhi zo ni te poina langa achan chu restricted gender minga until ti mo na an impact dan te na an tho te an mu hian mi benga theplat mai ni heng te po hian ni na taka chuan dana oma general financial rules oma chu central sarkar ina adwana nia central sarkar le state sarkar te po mi kai hroi tu turani achan chu sarkar state sarkar poina kan adopt ve kan man ve tura kan lo pomania wangin tin chu ba ka chuan Congress sarkar lai khanin ka fia the Mizoram the transparency in the Mizoram Transparency in Public Procurement Act ti tekha ti ania pasania ten chumi bo zui chuan Mizoram Public Procurement Rules te po siamani ma se khang kha tuna hian zom lova palzuk mai hinia chumi awang taka mipuiten tuna sarkar kalmek po anmu fel le thailok na hi ani berani ten ne hei finance department hian consultant te anhan empanela atira at idea khachu atha angreng viau tho ama sela kan dan dei te bo kan man sual chuan thil poi deuh deuh hi a thleng thei tho mai ni ani na taka chuan chim te po hi a man na tura kan man chuanin kan eile barzan na konga man ro tangkai lu tu kan ringot mai ni chu ti rual chuan a man lo na tura mi te then am pa te wasa na kan man chuan apoi em thungani thalo em thungani chu tiang tho chunia dan kan nei te hi aman na tura kan man lawa aman lo dan tura kan man chuan rampoi mi pui poi a khoi tlata chung te chu tuna hian Congress in sarkar na pulal so ta kai thoi na noya kan changani chuan hetiang kan dan nei man dik lo te heng te hi kan ti to pang ti hi kan mi pui te ne na kan promise mi pui te ne na kan thu tiamani ten tuna hian hengeni thil fel hlel dewa thil ti na man ruwa hi chuan dan ding lai bo chiat nei ni vek mai ni dan hi chu fu fu kan nei vek engemotia changtlung lo le khovel alo in her dang lama mamo thil mamo le thil tul te alo dang lam chuan dan ding lai po kan mamo angdung zuin atul anga her dang lam mai turania kha kha chu ati thei vek ani ma se apoi bera chu dan ding lai bo chiat na pal zut na le aman dan lo turak man na hi apoi poi khoi na ania chu Congress sarkar chuan khang tiang kha ati ve lawang kanin her tikang ti kha tuna kan mi puite kan thutiam kan thil tiam ania tin hemi ti thei tur hian pusota kan chief minister tura hi arin om to ka athutiam an han rin le tur om lo ni ti voin ni han ka soidu ten kan paper akhan kan ziak tewa achip akipa koya han soidon chuan areilu tuk donin ka hria ten thil pakhat kan soile du chu
corruption do na tura ta na man ro tangkai de mai chu the Mizoram Lok Ayok Act kha ani a chu hei tuna kan han mang trana Puhola Chief Minister Lai Khan Lok Ayok ta chairperson appoint turin ma lakani a chuan appoint tura du te po khati hun Lai Khan an short lisa kami a selection committee te po an thuman ani chuan Gujarat kati Guwahati High Court Chief Justice kha member pakhat ani a anni lam khan du dan sang de riawan lo ne wang khan sitting voi khatna khan a lo tling lawani chuan an han tia ma sela court lampang khan du dan sang de wan lo ne wang khan thutluk na fum fe kha siam lok thei lawa chuan tuna MNF sarkar an ron kal khan kha an chun zoma I Puhola sarkar ina Lok Ayok tu chairperson atana da antum thowa kha tuna hian Lok Ayok ta chairperson chuan da anita a amai ro chu tuna hian na thok thei hian awmu mal tlat lo mai nei Lok Ayok ta act pasani nu kha chuan corruption case hi Prevention of Corruption Act 1988 nuaya corruption case chui thei chu Lok Ayok ta chawane ACB tun ma a khatian case chui thin khan thunei nan nei to lawane Mizoram Lok Ayok ta ina khatiam chui tura awakman chawin an chui thei to ane ma se tu na hen boi thak de mai ta chu ACB chu Vigilance Department wai omania chuan Vigilance Department chu CM chanani tane entinan sarkara million Lok Ayok ta te chu Chief Minister atanga mo an wai lam zong chui thei tura duan an ya chu tiang thunei na pe kan ni a ma se ho tu lian te han chuya ti tur chuan ACB kha chu arin tlak tatlat lo mai nei an pute nuaya kun an ni a an pute han chui ngat tur kha chuanin a har satlat mai nei an fel lo wanga ni lo officer te fel lo wanga ni lo kan pu ngoi te mo laka complain han chui tu han ni kha chu thil ti har tlat ani chu wang chuan Lok Ayok ta hi chuam chak ni sela ama pualin investigation wing hi din sak ni ro seti rot na te po omane a principala pomanina chu atakram hi kan thleng thei talawani atakram thlen tura proposal han om te po kha approve ani talawa chu wangin tu na po hian Lok Ayok ta hian ama pualin investigation wing a hi anei lawani chu wangin Lok Ayok ta hi tu ma hian an hlau ta reng lawani ti hian akal ve bek ani maya ten pakhat le a chuan CBI te po hi apang theng ti chu ni na ma se CBI pang tu chuan state sarkar phalna ngai thlat mai ne CBI he Delhi Special Police Establishment Act nuaya din ani a Central Sarkar nuaya menia Central Sarkar ina chui turati Central Sarkar nuaya mi Central Sarkar ambit chunga mi le Union Territory Sanitation ashan pa phalna ngai lamin an chui mol thei ma se state Sarkar thilani khachon state Sarkar phalna la ngaya chu tu na hian state Sarkar hian in Lok Ayok ta ina Mizoram Lok Ayok ta ina CBI man adil na voi ni ano to ne chuan a boi thak ta chu state sarkar phalna lak le kher te nga ya tuna hian pu soda kai hruai na nuaya sarkar chuan congress sarkar chuan
Mizoram lok aep ta ina adu huna CBI aman thei na turatan state sarkar phalna ashan palak ngai lo turin Mizoram lok aep ta tan general consent api ang ti kha kan rem ti tlana ni chuti ni chuanin chief minister a fel lo ni point chief minister thui tur ni chuan ke mani mi le sa te mizo ho tan chuan alo har sang chu bain CBI hi kan mang te nga ti chuan amang thei don ani Mizoram sarkar ro na ngai to lo khati hona chuan om zanin lok aep ta ya function to don ani chuan puslal so ta howa congress sarkar chuan chui kan lau don lo tin chui ngai tur point kan don lo ani mi in complaint an the lu na chan tu Mizoram lok aep ta ina a chui ngai tur thil hi ti kan tum lawa ten chui hi kan lau don lo ti hi voin nia hian kan hriat turin kan puang du ani ten hey Mizoram engani hi potential thadu mai nei kan ni a kan chief minister meg phei hi chuanin Mizoram that zia pathian ina malasom na sat zia hi asoi thiam mai ni Mizoram a chuanin so lai ngo so engatinge mo ashin duple anti chuan ke ni chuan eng ma kan ti lo wangani so eng tin ma kan ti lo wangani so kan ti thiate ma se Israel ram anga te chuan solai chu ashin eng wainge fin du pan ti chuanin nasataka irrigation tenen plantation tenen anti wanga sing thei chaw ni ke ni chu eng ma kan ti lo wangin asing dup zo kan ya tia adik mai ne thil hi athadu mai boka I asoi ti kan ya khami chungchang hi chu adik lo ti turom lo adik chia ma se hetiam khopa ram tha potential nei thasia hi kan man tangkai thei turang hian kan lamang tangkai lova ngatinge congress reita ka sarkar to khat mi chung khan anti lo ti zona te po to na then khat chuan an ron zo tho mai se ma se ni tina kan chang tham tho kha thileng kim tan hun ruat o mane pathian ni na hunati a chuan ti kan ron ting chuak don ane tun election zo hian puso ta hawa sarkar na kan siam ani chuan pathian in mi kai fuayanga pathian sakna ringen Mizoram le Mizo mi puiten an la hu mai lo mason na ngel nget lot luan tling hi kan khen tir don ani chuan chung singa man ro tangkai tu ra chu village council reform kan hanti hi nia kan Huay to ten khat te chuanin tlemin ngai that lo na le lamu thiam lo deuh te pon nei ni ti te kan han thria abik te kan unit level huay to te po in kan han ti na chana chu tu na hi chuan village council hi kan han neya thu nei na enge mo chen chu pek ven ne ma se thu nei na tak tak hi pe kan ni meu lawane tu na hian village council tam tak hi chuanin sarkarina danina thu nei na apek ba ka hian an ma ni rem hriat na le thanem ngai na in thu nei na an in pe an ti ni mai nei thil thati na na kha amang ho wa chuanin an khua le mi puite nan that puye me mani example saitur a chu he bia te leng te ngo pa kan han tiang te le khodang saitur tam takan omani chu ti rual chuan khatiang thu nei na man dik lo na hona an hruai tu ten an man dik lo na chuanin mi puiten be tlok ve thung tho mai chu wangin mi then khat chuanin VC te thu nei na pek bel vok chi ni don mi tuna kan VC te function dan en hian an tia khang ka chuan VC fu vak lo te an lo mu fa wang te po ni tura kan ngaya eng po ni sela tuna village council dan thara
ke ne na kan lo suang tu dana chuan thu nei na sang tak le mo phur na sang tak kan pe ang amai ro chu mitlem te na an du duwa sapatala an du thil an ti kha rem don lawani khotlang mi pui vantlang in khom ina ashiat pui sel engkim angai don thungani tunlaya khovel mun tina an ngai poimo abik taken India ram anga te chuan transparency kan ti aru ka thil ti pam lawa mipui vantlang ina an hriat ve zel na ang akha apoimo a chu village council reform kan han dia khan kha aking tel vekani chuan village council thu nei na kan pe belang han ti kha thu chawani don lawani atakin ani don ani tuna hian hemi hi mi kan han soi puya thingtlang lama hruai tu te le paron kai ho kan han soi pui hi chuan an phure em zelani khothen khata hey number loan rural infrastructure development fund an tia chu Mizoram sarkar hian kumtin vaibel che sa somnga vel hi kan chang ve thina ni chu ngatang chuan agriculture link road te kan han tia khatiang an mamo zual ne kan fiat poi mo zual nia fiat proposal tha local te kha chu approval te po pek ve nia chuan chu tiang sarkar ina pek ve an lokala min ron muthin ani tun ma tang to khan CS kan ni lai le kan ni nuwa po na an han thoka an mi tatlung lawani achan chu contract mo an na thok tur an in than dana kha achiang puang lawani ta thok tur an ti ate kha amuna lokala a thok tu taka te khan mu tur anom le si lo midam dai te khan an thok le lo ya mo chu miam zia chu he la khan sum an la ama se an thok chuang lawa he ta thok tak tu kha chuanin sum enge moza po pe na ni nu akan an thok chawani ti kha chiang em maya an ha thok quality ya an lo vil that pu ya wangin a tha thok khatura chuan kan nga ya ma se du thu chu sam lawan yan te ten man dia khan min ron hu le a he na hi an thok enge machin na hi chu an thok zo to a an tia an lom phiana ai mai ro chu ani le hemi poisa sarkari na sanction hianin khotlang hruai tu ten zau association ten en hian thok tlang ula nangma ni hian thok ta ula enge anang ka tia anni chuan ke ni chuan thokila tun ai tha hian kan thokanga tuna ala thlen phak lo tuna kong ina a thlen lo po hi kan zo vek thiang an ti ni chu ani dan phung reng po hi nia chu wangin village council dan thara hi chuan khang tiang chi kha an kuta om to don ani village council kuta omang an ma nin a lok na tel tu khang ho te ne na thok hoin an tianga vantlang in khoma cheng engzat nge sanction ani eng na chia hi nge tho turani eng antina kong siam turan chun eng ang kong nge eng tianga zaw nge eng ang thui nge siam turani ten khochunga drain siam turani chuan eng ang drain nge siam turani eng ang lian nge eng ang thui nge ti te po kha vantlang hria dan puanga ten helai mitlem te na khoi ni laven village development committee omanga ta chuan VC member te ba ka khotlanga paron kai ho vantlang in khomin development council member a chuan heng hi tel ro se tia an thana te khan tel don ani khatiang ani kha chuan na hi a thadon em ani remote mai ne kan riat theu angen PWD estimate nan han siam reng a hianin contractor ina profit alo nei ve tu ra hi
ten zian ni chu 10% vel te anazirin 10 to 15% te ani train ani khatiang te kan ti la khotlang fuai tu ten han thokselen i dang turang takin na tha el tianga an tho nuwa po a contractor profit turate po kha ala chuang kha ka chu khotlang fuai tu ten nam mani kho chunga an mammo an ngai pui mo ta tho nang han lo mang ve mai do na sum nar tam takan mu bel do na ni tin thil tam tak ti thei om bok chu hey tun lai chuan thingtlang kho chuan kan thethewin karinga thingtlang kholam panga enge ni kal tham le enge ni ngai venti mai la an chan chin hretam deuh chuan electricity mo power te po hi thingtlanga chuanin feeder thui tak tak akala khatianga chiat ni khwai chuan natlang an ko mai ni khotlang mi puiten electricity department chuan lineman pakhate monda khanga chuan ti ngai na om leng an ko ta poisa a om box si lawa khotlang en an ma ni khotlang man tur ni ti hrian natlang en koilai mo line na chatani point mo banalo thlu pala ni point a repair na kha natlang en an thong mai thina ni khatiang te kha ani wangin heng electricity chungchanga te po hian ani nataka chuan village council ko ta operation maintenance ang che he chu kanda mayang anin an mani khwatanga electrician pa semo mo diploma holder te point om vezelania khang tiang temon ani la point khatiang an khwan om lo ni point an zong ve mayanga khatiang mang te khan khochunga electric supply mo a system lo maintain na te ten meter reading mo bill lo bot sai te po kha tun lai chuan an ti thei vek dona kha asan pa a sarkarina sarkar na thokte ruaya ti kher po ngai lo khotlang mi puite anei tu an ni a chiat chuan a tur tuan ma ni ni alo chiat pala siam thatura hunan du reideu chuan an ma ni kha atur tun ni maya khatiang ni wang khan ti han hatlang te point an thok chok pak thina chu wangin an ma ni anin rel bol theina turata na thunei na ti mai la khatiang te pokha arrangement he om thei vekani mun na chuan franchisee kan ti maya khatiang ti tur khan mimal te private company te po ruat theian ni ma se mizoram ma chuan kan mo ma angdung zuin ati thei ta khang te po khan ni chuan khatiang tan khan sarkara mo sarkarina lineman mo khatiang azuk da tu poisa sen so ai te po kha village council ko tan da chon an nem fel devin thadevin an en kol thei mai don ani khatiang chi anga kha thil tam tak an ti thei an uta da thei tura hi oma ten hemi engani panchayat raj system noya village council te thunei na tam tak pek thei ani a chu state sarkar du le du lo ani mai ni state sarkar ina du chuan state sarkar ina thunei na ani zong zong hi a delegate thei ani mo chu state sarkar du le du lawani chu wangen village council te ne na thunei na mumbal pek om lowa hetianga akal mai mai awang hian thunei na ba ka thil lo ti to kan oma chu thil thati na nan mangani chuan thil thani ma se thil dik lo ti na na mang po an om theya chu wain khatiang zong zong ching fel tur chuan hemi dan thar hi kan nenga chu chuan dan engki ma fel tak a oma kai khoi na fel tak tin thunei na sang jok te mo phur na sang jok kan pek don chuan capacity building te pongai dona training te han holding ti thei tur kha mi ruat an nenga kha all something har salo te na ti thei ani ti te kan soi du a khatiang ani kha chuan in mason na na reng he thazok le chakjok in akalanga vantlang sum hi dai zai zokin mi puiten an mangdona chumi awanga a captiona poa mi pui vantlang sum mi puite ku ta kan ti na chana po kha anita ni chu hemi chungchanga poa kan ram mason na tu ki te ne chu corruption kan do na konga man ro thang kai ber tu te singa mi po ani dona ni tuna chuan thingtlang khuwa tin heng kho chunga po na an ron thoka khotlang mason na tur thil
tunge athok tu ti po hi kan hremu mal lo tin engzat nge poisa sanction ani ti te po kan hremu mal lo na che pui pui an ron thoka e ankal bo le daya chu chu ni maya khatiang chi kha aum to lo na tur tan chuan village council reform kan ti hi local council a po e khatiang dung zui khan siamania anga chu tiang chuan mi pui te kuta e thu nei na tak tak le mo phurna da anianga ten sarkar atangin monitoring mechanism felta mo har satnan nei po e vapui boma khatianga ti thei tur kha e ruam manna siam ani dona chu wangin kan ram mason na hian chu chu e aken tel tur ten kan ram mason na turatana mi puite mason na turatana man rutangkai tuk ani dona ni ti te hi kan soitel dua kha tun ang din huna ding chung point ngo pa te bia te tiang te leng te chuanen mo all india level a po e engene vc tra panchayat tra lom man te anan dong nok nok theya hetiang system tra kan nei kuna chuan Mizoram e kan village council zong hi India rama loman mo village panchayat gram panchayat tetana loman an siam hi kan hui puk puk reng theng ti hi kamu danan cho e kan be sei danan ne tin mizo te hi kan soi thin ang khan nam special de kan ne kan special big sia hi kan mu reng wa hian kan nun puya wa hian kan thel mai maya han chu tai la education chung changa te literacy te hian man luka kum zakal ora khan missionary ten aob miron siam saka ziak le chiar zirti ran ron tranani missionary tlem te ma sela kum somnga emoleka chuan India ram state song hi kan tlan pel ma ni chu akum zate la khatiang mo ziak le chiar lo nei to mo script te po lo nei to kum zatam tak malama po mo lunga te le khatiang a po thu ziak le khatiang engkim lo nei thip thep to te kha kan tlan pel dai mai ni amma kania Kerala hi tuna hian India rama literacy percentage sa sang berganti ani te chu mo ziak le chiar hetiang mo education kan than ti an nei na he kum zapitam takani to ani ma se mizo te hi pani na anga kan han ngai de ngot na chu mizo ram ani maya abik takin mizo te chok te hi han chiar to ni pheila chu brule e chakma te hi chiar tel ni lo chi a phei se chu ke ni po tribal ve kan nia mizo ho zinga ngat phei chon chiar la number 1 kan ni chiang var var ani ten sa puan la ma po mizo kan pipu te chu riat lo pathian bian nia missionary an ron kala Christianity mo an ron thena kumrei lo te Christian kan in let vek mai pathian zon chua nam pathian zon chua ram kan in ti te po hi a om lo na hi om lo ani India rama hian khatiang state dang han choi kan thren om state tribal state ve chho te po hian en ula keini ang an om bia lo India ram le khovel mun danga po hetiang ang mi hring ti mai la nam hi soituran om lo ti the ni chuwangin mizo te kan special a thalam po po vak chi kan nia a chelam po po huk vek the kan ni chuwangin a thalama in thoi kong a hian ma kan la dona e congress sarkar kum sang ni som ni pathum election joa pathian zara e aron dinga ni chuan mason na mizo mi puitena mizo ramina potential kan nei ani na tur ak taka thentir thei tu tura chu sarkar kan din dona ni ti he kan soitel du'a aba ka hian soitur tam tak om education reforms ti te po hi apoi mo tuk mai ne mithiam tam tak kan party chunga po kan nei ten university te kan neya mithiam tak tak kan oma chuan kan party chunga po education reforms subject khoi tu te an oma na an thok me kan ni ti te po kan riani
chu ti kara chuan poimo deuh mai chu mizo te hi literacy a chuan kan sang ani amairo chu kan education quality a hian du thu sam lo ani India rama hian khoi state ama an education system hi a thatle mai kan lung oi to ke tian omia lo chu ti kara chuan Mizoram phei chu a thalu le zuale man chu ti mai turani chu mia chuan hei kan zirlai kan curriculum te ten kan in zirtir dan te exam system kan nei dan te hi a fu tok lo ni oma bu na hi kan nei ani a chan chu ke ni Mizoram po na kan thok thrina chuan kan tho na state te chu Mizoram ai po in literacy te chon kan niam dai ama sela an education system ne khu CBSE syllabus zone kan ti ang chi te private school ang chi te pe ka chu an thave ang rek khop maya khanga an zirdan te le helai kan zirdan exam kan contact dan te kan han chu thianin a fellow siam that ngai hi chu a omani hi mole kan ti ani tuna hian kan exam conduct dan hi ten sarkarina school thra kan te na ten mi pui pui na school thra kan te na hi chu exam mark sang no board exam mark sang tam mark ti thra te hi ani tlang puya te na tur engani om chun kha ani ang reng boxia hemi awang hianin kan kalphunga hi afu to talawani kan in zirtir dan po exam oriented in kan titane chuan kan zirlai an thiamem an hrethiam tak takem chumi atang chuan an nuna nun pui tur thil an chare ele barzon konga mi puitlinga an en cher chua na turatan man ruwa tangkaya an mang them ti lam hi arivak lawani kan ngai poi mo man vak la achan chu exam board exam ati thatu mo result hanei turin kain tlan siak tlata chu wangin tuna kan han ngai poi mo achuan a curriculum siam that khap pakhat chu ni ta sela exam system hi tuna new education policy national education policy sangni somni tena hemi ahuam ang chunga tho hianin siam thata herdang lama hi chu angai mange mi state nan ti ang copy ngot lova keima ni state na kan mamu ang dung suya thil ti te po ya va tul em ti he kan ril ruwa a oma achan chu state po na han zonga confident taka na zonga han chuak vat tur hian Mizoram chunga kan zir lai kan cher chua te he hian confidence an nei sang lo tlat mai he engani atilang tu pakhatani tlata chu wangin hemi konga po hian curriculum te siam thata tin kan exam system te po thap danglama ti danglama kan zir lai ten thiam na tak tak kan pok chua thengna turatana kan zir lai kan education kal phuma hi siam that atula chu a siam that he ni ti dan konga omani ti he kan mi thiam te hian an ria chumi tura chuan ma chop chua te po kan ron nei nuala kan ron nei belzel don ani ti kha kan soidu a ten thil poi mo te nia ka riat pakhata chu hei thang thar khovel alo thanga khovel alo in herdang lama ele barzon konga te kan kal phunga dang lama ni to a chuan nasatakin dang lam to a tun hi chu information technology world tan ti a khatiang din huna ding kan ni to wang te hian kan value system te po hi adang lam view to maya ten mizo nun phung zo nun moi kan han ti ang chi ayo puza na te ten engani able sem dam able thi kan ti ang chi khang principle tun ma kan pipu te na kan in zirtir mi zirtir dan thri na te kha kan thau thadeu tial tiala chuti rual chuan ni te kan zirba ka hian tun laya kan michuan om te po hi an chan chin kan zir lai thian kan tel athamange ti te ril ruwa omani
chung zinga chuan hei kan pathian rongbol tu te zinga an testimony mi pahnih testimony ngani YouTube a hian ngai thak ka nei to a chu pakhat chu Reverend Vadlal su atania pakhat chu Reverend Viel Bela ania anni hi an thu soi te kan ngai tha a I kan ngai sang ani amai ro chu an mani hen enge thalai te tan zir tur tun lai kan zir lai te kan no pang kan thalai ten zir tur kan dei ti te hi thil tam tak omin ka ria a an huai sen na an tum ru na an tai mak na har sat na tam tak po ton tlanga an ti sham na azara tun din mona ding an ti te hi kan thalai te hian an riat apoi moin ka ria a anni atanga enge ni encouragement mo anni nan ti thei chon enge ke ni pon kan ti thei lawang anni har sat nang tok lo chung sia enga tinge mo ke ni hian hlotlin na kan mu lo bi kan ti real ru an siam thei na turatan anni ang te midang dang ta kan oma khang te kha kan zir lai te kan thalai te zirti nan hian mangila ti te hi karel ru ama chung chu kan curriculum siam that na te le kan enge ni kan zir lai I siam that na te khan tel thei se chu kan va that pui don em ti te hi karel ru ama chu kan rot na te po hian na te la chu kan education reforms committee te kan la soi puyanga tha anti ve thau tura te jon kan han pe se ya ten thil poi mo pera chu hei dan za ania dan ngai poi mo na huna pianga zalen na a omani dan palzut mai na dan alal lo na hi chuanin khotlang nun hi atha theilo adik theilo tu na hian ke mani khotlang nuna po hian kan mut devani engate kan thalai te zinga rui thil ti antam em ngatinge rui thil thalo ngolvei kan thalai te zinga antam em engatinge chutiang thil thalo wanga kan thalai te nunna chan antam em ti hi kan ngai to ngai ka ria a chumia chon achan bulpui pakhat chu danalal lo danin omzia nei lo lutuka tuna chuan dan poisak nei lo apal zut na sa a huai sarapiang an ding chang ma chu ti thei hian thilakal tat mai ni helaya danan bo chia danan palzuta alan dana chuanin thil tha din mun than sang tlat mai ni chu tu relin hei dan zoma thei top chhuati ve ram te kha chu an bet deuh tlat jok zel mai ni khatiang hutu tan kha chuanin dan poisa atul ti na ri ru hi atinep thei tlat mai ni chu wangen hei kan in na tur nin ka ria ke mani helaya voina local khom chok te pon ni laven mizo mi puitena kan real ruwa kan von tu le kan ngai poi mo tu nin ka ria enga tinge kan thalai ten rui thei thilan ti na sat enga tinge kan thalai te zinga rui thei thil kai no ya thian tam enga tinge kan mi pa te thalai an thi tam big ti te hi enge chan kan ti chuanen thil tam tak omang ma se chung singa lian pe ra chu dan alal tat lawani dan so min omzia nei thuilo dan ang thapakala thoi taka thil kan ti in luk hong nei vak lo chuan I society a ngong thalo wa thlen tlat ani dan bo chia in an bo che bor bora ham that nan changa an chunga dan ro rel na lek om si lo chuan kha khan thil thalo konga
mi pui mi kai hoi na satlat mai nei chu wangin thil poimo pusota hova congress sarkar pathian zara kan din ani nga chuan dan lalna kan din don ani rule of law kan hanti tuna hian HMM ani chumi chu kan din le kan tun din le a kan re establish le hi apoi mo chu tul nam anga ma kan son na turatan nam anga engani kan dam chuan na turatana thil tang kai poi mo lu tu kan itlat mai ni chu chuan engkim hi aron thil don ani ti hi voini han ka soidu a kai voini ka soi trip maya soi tu tam ta ka oma kha ka chu amalte te nakina kan la soyanga a group ang te point mimal ang te point kan la ti zelanga kan soi howanga thil tra atha kan ti te midang ne na kan pudar tlang zelanga chu Mizoram damna tur Mizo mi puite damna tur Mizoram ina mason na dik rorel na dik mason na ngilong hetle mason na twantling kan nei thei na turatana man ro tangkai ni don ani chu kan fiat lana chumi tura kan rilru kan lo kaulo kadua chumi turatan chuan voina helai local song te ka som tu chuni kalome